hai manaze ting choma I zai hai manaze Zeme mang kage kolum dle namai nchekyu zit se ting kum chana zeng kai madai kamai ting chogu kadai ring ka ina Zeme ko gane hai mana hange rangai zai polia gai daradle namai ting chogu Zeme mang ka poliare lang beteu ze damai ge Assam state Dima hasoa district haflong ge raso mene anui Zeme nakaming kome perike punui ba ho kai ze kain teu ni zai serious ti bizigne chuna ge Zeme student union Assam bo action ge lamui zai Zeme student union Assam bo ne lapna ne tingeu ta chalamui le zai Zeme student union Assam bo ne sam je pe changai je bambe hai mana so ge kya keulia ge ratle namai ha choge mina syamle ne ze Assam police mene hangte set medu ze arresteu kam gai ne lei ze rangai de lei ze mina syame lei ne ze hindi silui gom ze gal HS school haflong ne student me involved de lei ne ze lei siki gne lupet kam gai de lei ze rangai de lei ze chuna Zeme student union Assam team me bo gal HS school ge meeting ngo teu gai de lei ze haflong PSOB banaya Zeme student union Assam team me bo come from Hangane hospital visit teugai kakadai dele zai chapo case te deuge Zeme student union Assam team me bawa compromise te makule law order luigne server punishment ngaura dele bize hai manaze chi changai dele zai mimi gidu communal line hange ningai makrale pisi lui ze anui mata te ke ugule zai pechang de so lunghang dai pege anui aigo me incident petara hangane school authority zai administration Dima hasoa milei ne ze chi changai gule zai aipo case te deuge Dima hasoa police mene serious lugai za action close lugai bebe signe Zeme student union Assam lam gne panuigu investigation team ne boze koto besam ze pe changai dele kolom ningnui go kanggo bepe Mr. Lias Panme president Zeme student union Assam zepa ne samze pe changai dele zai chirun makche Assam police min ze kato besam pe changai be namai ha chuage mina siam lei ne ze Assam police min hangte set me ze arrest kam gai ne lei zai chapo case te deuge Dima hasoa gu police min serious lugai ze action close lugai be bisigne Zeme student union Assam lam gne punui investigation team bo ze kato besam ze pe changai dele zai anui Zeme ze tu kachai be zai chirun makche kalak du sia ze bamle sudu ket ze hegop be unity ngolu ze Zeme student union Assam lam gene msui ibesam je du chi changai ka kadai tele zai chirnmak che ningnui lung di ze kachagrang kang pepet kai be ngolu bisigene msui in te dele pepet kai ni be perege anui pe tingwang ne hingnam gai ra dele ningnui have jigne kan ra be pe du ze namai ge guati GMCH me treatment hangane teita dele zaipa hare be pe tu chuna ne IBB zalamui dele ze Zeme student union Assam team lam gene ai besam du pe changai tele zai chuna ge indiram kadai gya lok sabha election loi ge luze center ge government jane NDA alliance mine tai gulei ka chibze hai manane nomteu zalamui dele zai churmak cha prime minister hangge kalangai dai rabzu PM Narendra Modi ne teu dai gulei bze nomteu zai chuna ge prime minister PM Narendra Modi gu 3.0 government tai rabsu ge indiram kadai ge pam kacham ne ka kadong be zai government tai ge design ne tingeu ge makle design na ne indiram kadai ge pebing madai mine protest kdi be gule bize chuna gne rang to gai zalamui le jasale plamza ne chuna tinge all pension scheme banaya NPS scheme lam gne mina ke keme mlung te bize lamui le jasale ja churmak che trade union mena OPS du ze tei kaira ja churmak che OPS du te wang le design ne NPS scheme du ze te in to ze bamra hangge pnui lam gne chitau gai dele jasale ja chuna ge indiram kade ge aibe NPS scheme banaya OPS scheme ze gne pnui lung te me indiram kade ge pabam kacham ze pugu state kacham be pam ge krol surok sone du ki me zemna me lamui le jasale chib zigne neram kade ge center government ka chibe lengai tai design NPS scheme du ze tai tateu ze bamra magle design ne OPS scheme du ze kai dara ba hangana protest ki dibe te gule ze rang chi gai dele jasale
Election Commission mena rang chi chak kai ja nai kom ting kum chana jeng kai madai Lok Sabha election loi ga lubsai suize indiaram kadai gana achar sahita code of conduct hing di se nga dele ka chibize rang chi chak kai dele je che EVM tu je chuna ne sound ta kai rang ge pe ge lo je ka chi dele je EVM je wang ka kadai be election gana wang dai gulei je che chirmuk je EVM gu battery banai EVM paper je du helai gulei je election commission mena rang gai dele je sale je chirmuk je election commission के पसुई तेबे पेने साजे वंका कदाई बे इलेक्शन के EVM दु जे हाई मना किसिया बेते जे न्याम गाइलु जे पगु रिजल्ट इबे तै वंगदे रांगे हगुई जे बमरा दले जे प्लम गने रांगाई दले जे साले प्लम जाने चुना तिंगे इलेक्शन कांता बेतिंगे EVM दु ने किसिया बेते जे दाम जे गने इलेक्शन कमीशन में दु पा नोइगो बेते जे सम जे रांगाई दले जे साले Chandigarh Airport के CISF कांस्टेबल सिपाही पुइने कंगना रोनो तुझे कपई बेलाम गे चुना गे बेलाम गे एक्शन लुगाई जे CISF कांस्टेबल पुइ दुजे सस्पेंड तो दले जे चेजे बेलाम गे DE जे दु काय गाय दले जे साले नाइकोम तिंकोम चना जेंकाई मदाई लोक सभा इलेक्शन लोई गई लुजे संसद हंगे कलांग बिगे मिना हंग हाई ना जे रिंगे कैट में पेरे के क्रिमिनल केस जे लमुइले जे साले जे चिरमक जे तेती बेतिंग कोम चना जे क्रेस्कुई लोक सभा इलेक्शन कांता बिगे संसद हंग कलांग बिगे मिना हंग हाई ना जे हिमरे को चम में पेरे के दु क्रिमिनल को केस जे बाम को ले जे नाइकोम तिंकोम चना जेंकाई मदाई लोक सभा इलेक्शन के दु संसद के मिना हाई ना जे रिंगे कैट में क्रिमिनल केस के लमुइले जे साले जे तेती बेतिंग कुम चना जे स्कुई कने नाइ कुम चना जे काय मदाई लुंकी के संसद में को क्रिमिनल केस के अपनी जीवा में को 124% सोने दु की जे लमुइले जे साले काचे बिजे क्रिमिनल केस काचे बिजे संसद जे इंडियाराम कदे गो संसद के पसुई तेमर में का हबाब को इंडियाराम कदे गे पब्लिक में गो कचारंग कंग चोते मी नु ने अपनी पेरे के स्कैम कदी गो केस बम्बे को नाइकोम तिंकोम चना जें काय मदाई लोक सभा इलेक्शन बम्बे 65.79% ने वोट चे तो गई तातले जे साले तेतिबे इलेक्शन कोम चना से क्रेस्कुई कोम हंगने 1.61 जे समदले जे साले जे नाइकोम तिंकोम चना जें काय मदाई लोक सभा इलेक्शन बम्बे नॉर्थ ईस्ट असम स्टेट के ने वोटिंग जे केलांग ले जे असम स्टेट के 81.56% में वोट चे तो गई तले जे चामलांग बिजने बिहार स्टेट के 56.19% de voting जे तो गई तादले जे साले TDP पार्टी के पसुई तेबे पे एन चंद्रबाबू नायडू उनचाइक्यू जिक्रेव जिकना माइ डिजाइना आंध्र प्रदेश को चीफ मिनिस्टर ताबम गे पुंगदाइलु जे चीफ मिनिस्टर ताहंगे पचु जे तेउकांति पिता जे तेउगुले जे साले जे चिगे इंडियाराम कदे को प्राइम मिनिस्टर हंगे कलांगाई देरा हंगे नमगाइबे पे PM नरेंद्र मोदी जे चुरमक जे कैबिनेट के पसुई तेमे रमजिदु कुगाई दिले जे साले जे पाजन ने चीफ मिनिस्टर ताबम पे पुंका कदाइबे लो मताई चांगु दिले जे साले नाइकोम तिंकोम चना जें काय मदाई लोक सभा इलेक्शन लोई गई लुजे प्राइम मिनिस्टर का हच्ची बहंगे PM नरेंद्र मोदी जे कलांगाई देरा बैंका सेदोलु जे ताइवान कदई को प्रेसिडेंट दु इंडियाराम कदई को प्राइम मिनिस्टर हंगे पसुई बिसाम जे पे गई दिले जे साले जे चिबें का सेदोलु जे चाइना कदई में चुना गे पनुई लोंग तेउ जला मुइले जे चेउ जे चाइना कदई में सा जे चाइना गु पॉलिसी गु तसेउ जे ngai slow जे चेउ जे चिरमुक जे ताइवान कदई में ताइगने बम देउ जे बम रहंगदु रंगाई दिले जे साले माइन चेउक्यू जी सेटिंग कुम चना जें काय मदाई कमाई तिंग चोगु जिमेमांग का ने आइगने लोइगेरा दले निंगनुई हाई मना ने तिंगनाई मि पुइन सांग ने जिमेमांग का जे चा जे पिगाई जे इंकिंगाई बम्बे बिसिगने तोंदी दले बौदी मिजे कलम दले